Dobar dan, ja sam Denis Vidović iz Međimurskog informatičkog kluba i ovim videom ću vam pokazati primjer modeliranja jedne jednostavne robotske ruke. Tako da predlažem da me pratite, paralelno radite u vašem programu te ćete naučiti nešto zanimljivo i novo. Za početak pokrećemo Create New Sketch. Odabiremo željenu ravninu u kojoj ćemo nacrtati taj naš početni sketch, te u njoj nacrtamo jedan pravokutnik dimenzija 60x60. Evo, to je to. Nakon što smo nacrtali taj kvadrat, te imamo definirane njegove dimenzije, onda kliknemo ovdje na ovu kvačicu Finish Sketch. Zatim prvi korak nam je ekstrudiranje tog kvadrata. Dakle, odaberemo funkciju extrude. Kvadrat nam je automatski odabran, te ga ekstrudiramo za 6 mm. Nakon što smo uspjeli s tim, onda ćemo na njemu, na tom kvadratu, dakle, ponovno nacrtati još jedan kvadrat. Dakle, idemo opet Create Sketch. Odaberemo gornju površinu tog sad kvadra, te opet odaberemo novi pravokutnik, te nacrtamo kvadrat dimenzija 20x20. Mi želimo da se taj kvadrat nalazi u samoj sredini našeg ovog prijašnjeg prije napravljenog kvadra, pa ćemo pomoću ove funkcije Sketch Dimension definirati njegov položaj u prostoru. Dakle, od ove linije našeg kvadrata do ovog brida kvadra mora biti udaljenost 20 mm. Također je to situacija i sa ovom linijom i sa ovim bridom. Dakle, također 20, vidimo da to čak i je, samo kliknemo Enter i to je to. Imamo potpuno definirani novi sketch. Također sada kliknemo Finish Sketch, te ovaj nacrtani kvadrat ekstrudiramo za 66 mm. Evo. I dobili smo jedan ovakav oblik koji ćemo sada dalje modelirati. Sada ćemo za početak napraviti rupe na ovom donjem našem kvadru, pa to možemo opet, idemo Create New Sketch i odaberemo ovu donju površinu na kojemu ćemo u stvari i napraviti te rupe. I sada tu nacrtamo, odaberemo kružnicu te nacrtamo kružnicu promjera 11 mm. Te ju smjestimo da bude nam od svakog brida udaljeno 10 mm. Dakle, do ovog brida 10, što je, te do ovog brida 10 mm. Eto, i sada smo potpuno definirali našu kružnicu. I kliknemo na Finish Sketch. Sada odaberemo funkciju Press Pull, pomoću koje ćemo tu izbušiti rupu. Sada moramo napisati minus 10 mm i na taj način smo probili kroz ovu plohu te smo dobili rupu. Sada mi želimo napraviti 4 ovakve rupe, jednako udaljeno od ruba kvadra, te za to odaberemo funkciju Rectangular Pattern koja se nalazi ovdje. Odaberemo u ovoj tu grani, ovu posljednju funkciju, dakle Extrude 3, te pod Directions prvo kliknemo tu na ovaj brid, napišemo da su one međusobno udaljene 40 mm i da želimo dvije takve kružnice. To je to. Te u drugom smjeru, u ovom smjeru, također napravimo dvije kružnice, međusobno udaljene minus 40 mm. Minus 40 zato jer nam je automatski naša strelica pokazuje u smjeru osi, to je prema gore, a mi trebamo prema dolje, pa onda napišemo minus 40, dvije kružnice, to je dva
2 rupe i kliknemo Enter. Evo, dobili smo 4 rupe na našoj površini. Zatim slijedi jedna nova funkcija, to je funkcija koja se nalazi ovdje, funkcija shell. Pomoću nje ćemo u stvari odabrati ovu tu površinu, dakle najgornju površinu na ovom našem kvadru, te ćemo napisati sada tu dimenziju inside thickness, dakle nas u stvari on pita da definiramo debljinu stjenke. Mi želimo da nam stjenka bude debela 3 mm i kliknemo Enter. I eto, dobili smo ovo. To smo mogli izvesti opet pomoću presi pull, pa izbušiti tu rupu, dimenzija, željenih dimenzija na ovako nekako atraktivnije i jednostavnije. I uglavnom, to je to. Sada ćemo pomoću funkcije koja se nalazi pod granom modify, a zove se chamfer, pomoću nje mi u stvari skosimo naše bridove. Pomoću nje ćemo skositi ovaj brid, ovaj brid, ovaj brid i ovaj brid, i to ćemo napraviti za 2 mm. Dakle, upišemo 2 i eto, dobili smo skošenje našeg brida. Sljedeće što slijedi je da ćemo izbušiti opet 2 utora na ovoj strani i na ovoj strani. To ćemo izvesti, dakle, da odaberemo novi create sketch, odaberemo površinu na kojoj želimo crtati taj utor, te na njoj nacrtamo za početak jednu liniju koja će ići, dakle, od samog vrha našeg kvadra prema dole i bit će duga 13,5 mm. Zatim opet odaberemo liniju, povučemo liniju od vrha ove linije u desno za 7 mm. Opet odaberemo liniju, povučemo gore opet 13,5 mm. Te sada vidimo da mi ova linija nije ravna, moramo ju brisati. Te opet povući da nam bude okomita. Eto, sada je ona okomita. I tu sada ćemo definirati ove tu radijuse da ne dobijemo kasnije oštre bridove, pa ćemo uzeti ovu funkciju fillet i napraviti da nam između ovog i ovog brida bude radijus 3,5 mm. To jest moja greška. Vidim da sam tu, da je ova tu udaljenost 4 mm, ona stvar mora biti 7 mm. I sada uzmemo radijus i definiramo da bude veličine 3,5 mm. Ovdje i ovdje. Evo, to je to. Sada da vidimo ako se ovaj naš nacrtani utor nalazi u sredini, dakle, vjerojatno ne. On mora biti udaljen za 6,5 mm od samog brida. On je udaljen 5,744. Samo kliknemo, napišemo 6,5 mm i smjestili smo ga u sredinu. I zatim završavamo sketch, te opet odabiramo funkciju press pull. Da, sada opet sam nešto izostavio, dakle, ovaj naš sketch, čekajte, možda ćemo uspjeti, da, sve je u redu. Nisam zatvorio sketch pa sam mislio da možda neću moći izbušiti rupu, to jest koristiti funkciju press pull, no vidim da ipak mogu, dakle to nema veze. Te možemo sada, dakle, opet upisati minus, pa recimo 25 mm, to će biti dovoljno da probijemo oba dvije stjenke. I eto, dobili smo ovakav utor sa oba dvije strane. To je to. Sada još želimo sa druge strane
dakle na ovoj stjenci i na ovoj stjenci izbušiti opet dvije rupe. Pomoću ove tu kockice gore možemo kretati se u prostoru, dakle sada idemo u ravninu right, te odabiramo novi sketch, odabiramo površinu na kojoj želimo nacrtati naš novi sketch, uzmemo kružnicu, te nacrtamo kružnicu promjera 6 mm. Ono nam se opet mora nalaziti na samoj sredini, a i nalazi se. Po visini mora biti udaljena od ovog brida za 4 mm. Evo, ovako, to je to. I kliknemo sada opet Finish Sketch. Evo, dobili smo ovo. Te sada opet odabiramo funkciju Press Pull, ovo tu nacrtanu kružnicu, te upisujemo -25, što je dovoljno da probijemo ove dvije stjenke i dobili smo ove dvije rupe. To nije kraj našeg prvog modela. Još ćemo sada napraviti skošenja na ovim tu bridovima, da nemamo ovako oštre bridove. Dakle, odabiramo funkciju Fillet, te označimo ovaj brid, ovaj brid, ovaj brid i ovaj brid, te upisujemo 1 mm. Tek toliko da malo ih zaoblimo, eto, to je to. I mogli bi na ovim rupama napraviti navoj. Recimo da će se one zašrafiti u neko postolje sa vicima, pa nam tu treba neki navoj. Navoj radimo pomoću ove funkcije thread koja se nalazi u ovom stupcu create. Odabiramo dakle ovaj thread. Te odabiramo sve ove tri rupe. To jest meni sad ovdje ne želi sve odjednom, pa ćemo ići jedno po jedno. Dakle, prvo smo ovdje definirali, na ovoj, evo vidimo ga. I sada na preostale tri rupe napravimo isto. Još na ovu rupu i na posljednju rupu. I eto, to je to. I još bi eventualno mogli napraviti ovdje skošenja na ovim rupama. Dakle, opet odabiramo funkciju chamfer, te odabiramo ovu kružnicu i sa druge strane tu vanjsku kružnicu. Upisujemo 1 mm. U stvari pola milimetra, 1 mm je malo previše. Pola milimetra. Eto, napravili smo i to skošenje. Te ovim je stvar napravljen do kraja prvi dio naše jednostavne robotske ruke. Možemo ga spremiti dakle pod nazivom dio 1. Eto, to je to. I sada prelazimo na drugi dio. Ovdje otvaramo se New Design. I krećemo prvo sa crtanjem skeča. Dakle, odabiramo Create Sketch, te odabiramo površinu na kojoj želimo crtati taj sketch. Za početak nacrtamo pravokutnik dimenzija 8x50. Ja sam tu sad napisao 8, a pritiskom na tipku Tab vam se odabire ova druga dimenzija, te onda samo pišete 50. Da ne morate mišem loviti dimenzije po ekranu, već samo dakle, pomoću tipke Tab se premještati na drugu dimenziju. Tu ćemo sada pomoću fileta zaobliti ovaj i ovaj brid, ovaj i ovaj brid,
to jest krivo, nisam promijenio dimenziju, dakle ovaj brid i ovaj brid, te dimenzije tog radijusa je 4 mm. Istu stvar ponovimo tu i tu, opet 4 mm. Meni je ovo sad malo otišlo krivo, pa ću vratiti korak i pokušati još jednom. I opet mi odlazi krivo, ne znam zašto, moralo bi biti u redu, pošto je ovo 8 mm i 4 plus 4 moralo bi biti dobro. No ajde, možemo vratiti još prijašnji korak pa ćemo staviti 3,5 mm. Evo, 3,5 i tu 3,5. Evo, ovako je sada u redu, te također isto ponovimo i sa druge strane. Evo, to je to. I sada ćemo ovaj nacrtani 2D sketch ekstrudirati za 2 mm. Dakle, odabiramo funkciju extrude, po defaultu nam je odabran naš sketch i pišemo 2 mm. Eto. I sada ćemo na ovom tijelu opet bušiti dvije rupe, dakle odaberemo create sketch, odaberemo ovu gornju površinu, te ćemo nacrtati za početak kružnicu promjera 5 mm. Stavit ćemo da je ona udaljena od ove gornje točke za recimo 4 mm, a udaljenost nje i svake strane je 4 mm također. Da dobijemo na sredini. Finish sketch. Te ćemo to također ponoviti i na ovoj drugoj strani, isto tu kružnicu. Dakle, koristimo rectangular pattern, odabiramo prvo bi bilo dobro da izbušimo tu rupu, pa onda koristimo funkciju rectangular pattern. Dakle, odabiramo press pull, odabiramo našu kružnicu, te pišemo minus 5 mm. Eto, dobili smo izbušenu rupu, te sada idemo na rectangular pattern, odabiramo posljednji extrude 2, odabiramo smjer u kojem želimo ponoviti ovu rupu, to je smjer ovog brida recimo, strelac nam je u ovom smjeru, te je njihova međusobna udaljenost, sada dakle definiramo njihovu međusobnu udaljenost i ona iznosi 42 mm. Ali sam sada zaboravio napisati da želimo samo dvije rupe, pa mi je nacrtalo 3 rupe, no to možemo lako promijeniti ukoliko pritisnemo desni klik miša na ovu ovdje ikonu, dakle posljednje napravljeno, idemo edit feature i napišemo 2 rupe. I eto, sada smo dobili samo 2 rupe, što smo u stvari i željeli. Zatim možemo sada konstruirati se novu ravninu. To radimo pomoću ovdje construct i možemo ovdje samo kliknuti na ovu funkciju offset plane, te odabiramo dakle ovu površinu, stražnju površinu našeg tijela, te ju sada želimo, kao što sam rekao, napraviti novu ravninu koja će biti odmaknuta od ove površine za 1,5 mm. Ovo radimo zato što ćemo cijelo ovo tijelo zrcaliti oko ove ravnine kako bi dobili dva ta tijela. Dakle, a to radimo pomoću funkcije koje se nalaze stable create i zove se logično mirror. Ovdje pod type, dakle tu moramo odabrati bodies. A bodies, to je to naše prije definirano i izmodelirano tijelo. Mirror plane, dakle ravnina zrcaljenja, to je ravnina koju smo prije napravili, samo kliknemo na nju, kliknemo na OK i dobili smo dva podjednaka tijela, međusobno udaljeno 3 mm. I to je drugo naše tijelo robotske ruke koje spremamo pod nazivom dio 2. Eto. Sada možemo krenuti na modeliranje trećeg dijela.
Onda u stvari slično kao i ovo drugo dijelo, ima neke male razlike. Odabiremo Create Sketch, odabiremo neku ravninu, te nacrtamo opet pravokutnik dimenzija 10 puta 82,5. Evo, na jednoj strani ćemo pomoću funkcije fillet zaoblet ove rubove za 5 mm. I opet ne želi 5, pa ćemo staviti 4,5. I s ove strane. Te to možemo sada ekstrudirati za 3 mm. Evo. Dobijemo ovakvo tijelo. Sada s ove strane imamo ove radijuse definirane, sa druge ćemo napraviti koji jedan utor koji će u stvari služiti kao hvataljka za predmete koje će hvatati recimo naša ta robotska ruka. Opet idemo u Create Sketch, odabiramo ovu gornju površinu, te ovdje dakle, povučemo liniju od samog vrha u lijevo dugu 15 mm. Opet odabiramo liniju, te sa vrha prijašnje linije prema dolje povlačimo liniju duljine 5 mm, te se opet vraćamo sada prema gore. Evo. Možemo tu također definirati radijuse, dimenzije 1,5 mm. Evo, te opet želimo ovaj utor smjestiti u samoj sredini, pa to znači da nam on mora biti udaljen 2,5 mm od ruba brida. Evo, idemo Finish Sketch. To ćemo sad opet izbušiti, dakle uzimamo Press Pull funkciju, odabiramo profil i pišemo minus 5 mm, to je i više njemu dovoljno. I dobili smo ovakvo tijelo. A sa druge strane ćemo još napraviti jednu rupu, pa također odabiramo Create Sketch, odabiramo ovu površinu, te crtamo rupu dimenzije 5 mm. Želimo opet da se ona nalazi na sredini, dakle mora biti udaljena test. Sada bi mi morali izbrisati ovo ovdje, dakle ovo ovdje znak u stvari znači koncentričnost, jer smo mi nacrtali našu kružnicu točno u ishodištu dakle ovog tu radijusa, pa onda nam nije dalo da definiramo ovu dimenziju. Sad ćemo, izbrisali smo tu, dakle, tu koncentričnost, te opet uzimamo dimenziju, biramo rupu, te brid i evo sada upišemo 5 mm. I želimo da ta kružnica bude udaljena od ovog gornjeg brida ili točke za 5 mm također. Evo, to je to. Kliknemo na Finish Sketch, te opet tu sada bušimo rupu, dakle označavamo ju, te pišemo minus 5 mm i više nego dovoljno. Eto. I to je sada u stvari to. Možemo još sada tu definirati opet radijuse, nova dva brida, dakle uzimamo fillet, odabiramo ovaj brid i ovaj brid, te možemo staviti da njihov radijus 1 mm. Evo, da malo to zaoblimo. I to je to. Treći dio naše ruke je gotov, te ga spremamo pod imenom dio 3. To je to. I sada prelazimo na posljednja dva dijela, najjednostavnija dijela. Dakle, odabiramo New Design, idemo novi sketch, odabiramo površinu, te
u samom centru, to jest ishodištu, crtamo kružnicu promjera 5 mm, zatim finish sketch, tu kružnicu ekstrudiramo za 17 mm, evo, te ćemo na njoj opet napraviti radio, to jest ove navoje, idemo create, thread, odaberemo površinu, te mi sada ne želimo da naš navoj bude po cijeloj dužini našeg ovog valjkastog dijela, pa onda tu kliknemo, dakle, full length, tu sada moramo maknuti ovu kvačicu, te sada dobijemo opciju da odaberemo koju duljinu navoja želimo. Mi želimo duljinu navoja od 5 mm. Te onda tu samo pišemo 5 mm i to je to. Te također ćemo isti postupak ponoviti i sa druge strane. Idemo, dakle, create, thread, opet odaberemo ovaj profil, maknemo kvačicu i upišemo 5 mm. I dobili smo naš željeni dio. To je u stvari sada i to, i tu ćemo, taj dio ćemo spremiti pod dio 4. Otvaramo opet New Design, Create Sketch, odaberemo neku površinu, te opet na njoj nacrtamo kružnicu promjera 5 mm, zatim Finish Sketch, kružnicu ekstrudiramo za 34 mm, te opet idemo Thread, odaberemo profil, maknemo kvačicu sa full length i napišemo duljinu navoja od 8 mm. I isto stvar ponovimo i sa druge strane. Create, thread, odaberemo profil, maknemo kvačicu i pišemo 8,5 mm. I to je to, gotov je naš posljednji peti dio kojeg spremamo pod dio 5. Te ćemo sad sve te dijelove ubaciti u ovaj dio 1 kako bi dobili i naš završni sklop robotske ruke. Dakle, otvaramo se ovaj Show Data Panel, tu su nam u stvari spremljeni svi naši dijelovi, te ih sad ubacimo jedan po jedan. Prvo ćemo ubaciti ovaj dio 5. Samo ga kliknemo na njega i odvučemo ga unutra. Možemo zatvoriti ovaj Data Panel. Tu kliknemo OK i sada želimo taj dio umetnuti ove rupe koje smo izbušili tu na ovom postolju. To radim pomoću funkcije Align u grani Modify. Dakle, odaberemo Align, kliknemo na ovaj dio ubačeni, te kliknemo na unutrašnjost ove rupe. I evo, on je završio ovdje unutra, no vidimo da baš i nije na sredini, te ćemo to promijeniti pomoću ove funkcije Move, tako što ćemo kliknuti na nju. Ovdje pod Move Object ćemo odabrati Components, jer je ovo, dakle, nova ubačena komponenta. Odaberemo nju, te ulovimo ovu strelicu, te pomaknemo, dakle, po želji da dobijemo neku sredinu. Evo, recimo da je ovo to, da je ovo dobro i kliknemo OK. Evo, to je to. Zatim ćemo ubaciti dio 2 unutra. Taj dio 2 želimo smjestiti na naš ovaj dio. Prvo to malo možemo pomaknuti ovdje da nam se ne poklapaju dijelovi. Evo, to je to. To jest vidim da se sad upravo i on poklapa, pa ga opet možemo označiti. Move, dakle, components, ova komponenta, te možemo pomaknuti prema gore. Evo, da imamo jasan pogled na njega, na taj dio. I onda odabiramo pod Modify funkciju Align. Odaberemo ovu unutarnju površinu kružnice, to jest unutarnju površinu ove rupe, te odabiremo ovaj dio. I eto, oni su sad, recimo, spojili, makar nisu u kontaktu direktnom, već se poklapaju
ova kružnica sa ovim valjkom, to je s ovim lavovim valjkom. Kliknemo OK, te ćemo opet sada pomoću funkcije move pomaknuti ovaj dio u lijevo da nam dođe točno gore na ovaj dio. Dakle, move, component, dakle ova komponenta, te pomoću ove strelice mi ćemo u lijevo. Evo, 35 je previše, 30 je premalo, onda možemo minus 32,5. To bi moralo biti dovoljno. Nije. Pa onda još pomaknemo za tipa minus 2 mm, to je previše, minus 1 mm. Evo, točno u sredini, kako smo i željeli. Te sada možemo ovu komponentu također malo zarotirati, da ne bude točno ovako u visini. Odabiramo Move Copy, odabiramo ovu komponentu, te pomoću ovdje kružnice možemo malo, ne, ovo je sada krivo, neće nam dobro ispast. Rađe nećemo to još ništa dirati, onda kasnije možemo pomaknuti. Evo. To je da, važno je reći da mi u stvari sada možemo tu iz ova dva dijela napraviti jedan dio. To ćemo napraviti ukoliko idemo pod construct, to jest pod assemble i odabiramo rigid group. Ovdje pojavlja nam se prvo ovaj prazorčić gdje kliknemo capture position kako bi zadržali trenutačni položaj svih dijelova, te odaberemo na ovu komponentu i na ovu komponentu. I kliknemo OK. I oni sada stvari tvore jedan dio. I sada mi možemo pomoću move ili copy zarotirati ovaj dio. Dakle, odaberemo na, recimo ovaj tu valjak, te njega zarotiramo po želji, možemo 45 stupnjeva i kliknemo OK. Evo vidimo da se s rotacijom ovog valjka rotirao i ovaj naš drugi dio, pa smo dobili ovakav njegov položaj. Sada možemo ubaciti još preostala dva dijela. Dakle, idemo ubaciti dio 4. Evo, on je tu. Kliknemo OK. Te idemo opet pod Align. Biramo ovaj dio. Te biramo unutrašnjost ove rupe. I on se već stavio ovdje unutra. Malo ga još pomaknemo u desno da bude na nekoj sredini. Evo, to je to. Dobili smo neku tu sad sredinu. Te opet sada idemo baciti naš posljednji dio. Dakle, otvaramo Show Data Panel i ubacimo dio 3 unutra. Evo. Također kliknemo sada tu OK i idemo pod, to jest možemo ga malo pomaknuti prema recimo desno, da nam se ne poklapa sa postoljem. Te opet idemo Modify, Align, biramo ovu unutrašnju rupu, te biramo ovaj tu dio. Evo, vidimo da su oni sada u istoj ravnini, te sada opet moramo smjestiti taj dio u sredinu ovdje. Odabiramo Move, odabiramo dio, te ga pomičemo, dakle da dobijemo neku sredinu. Evo, minus 31,5, taman, on se nalazi u sredini. Te sada opet pomoću rigid group ovaj dio i ovaj dio, dakle zadnje dva odbačena dijela spajamo u jedan, assemble, rigid group, capture position, ovaj dio i ovaj dio, ok, i oni su sada jedan dio i opet možemo sad zarotirati kako bi dobili neki drugi položaj. Biramo ovaj dio, te ga rotiramo, možemo u ovom smjeru, evo. Ok.
I to sada možemo spremiti i dobili smo dakle našu jednostavnu robotsku ruku. Ovo je bio cijeli postupak modeliranja, tu bi sada još mogli ubacivati određene elemente, napraviti da ono izgleda atraktivnije, no za početak i ovo je i više nego dosta dobro. Te u stvari ovime i završava ovaj video. Hvala na pažnji, nadam se da ste naučili nešto novo i korisno. Doviđenja, pozdrav!